Ai papatong antay yun. Aja engang yun. Paano mo panting mo yun? Halo. Bedana jeung bang bangga. Sabi Ari bang nyeureud. yun. Oh. Atau lain itu bisa yun. Menyocok. Buh. Kalau dicocok ku bang bubuk. Banget. Kalau udah bisa bang bengkak. Ada papatongna berarti. Berarti rumah papatongna. Rayu aja lah. Kemana tuh? Mohon, Bah. Ya, Pak. Ih, apa? Jadi pas masa aja. Yuk. Besok. Bang sok nyeureud gitu mah. Yun. Tara nyerut kai we. Yun. Cok ku siap. Susdi. Pernah ngalaman bikin Kantos. Oh, pernah diseret ke Bang Bara mah? Kantos. bikin truk kemarin itu. Hah? Ente antep apa sih dikit. Antep cara nyerut. Oh. Eta Sedikit keren. sabot Dikepet. sabot diseureud mah Agus kumaha eta? Yang aja ete. Lu naon dikira saya. Nggak koskon. Dikes-peskeun. Ngajete. Ruas tuh. Kuat. Goblok. Mulai mah tuh bisa dibilang kasket. Berarti bahasanya sama anak kaya bahasanya ini kena kulit. Potong besi kan. Potong besi mah aneh. Daun kasih potong besi. Ayah apa potong besi tuh terus Kurang kenal. ayah apa potong mantap lah bau entas. Yang penting gampang pak. Enggak bakal apa. Mula. Ada di barana kunaon cara Bang Barat. Hah? Di barana. Bang Barat. Lanong na goblok ubar. Ini kese. Ubah. Lanong. Lanong. Ubarnya. Ubar na wis ubang na. Goblok ubah aja. Sopan. Osplak. Baru Baik bengkak. Ya ai teh bisa aja bau. Bengkak. Bengkak. Bukak. berapa ya Bang? Seberapa hari? Tilu dinten gitu hari ya. Kabar begitu dibongkret. Entah dibesket. Di bareng kos. Hai di Bogor. Di Bogor. Di Bogor. Kata baru teh mun baru gede anu nanya batur kata kunaon baru. Kata kunaon cenah Baru. di perban jadi aing kae goblok. Ini baru saya mau tanya ke batur. Bengkak gitu goblok. Baru. Bau dia. Jangan bokak. Ya teh beureun. Kemteh jadi kunaon ieu duasan. Ngejauh masalahnya aja iya bau nya. Kunaon. Dikompres. Apa itu ieu dirinya nyeureut. Apaan kurang mana tewak pun mana Naona. kali tewak pun kurang awal kali mali kerobok teh kon aing si geus Mana teh sama enggak salah das mah aing anu di rumah teh teh. bauna Nepaut. Lah mana di tadi. nacuk ayo mau bari jempol nacuk Oh iya paingnya iya. Lagi nacuk Tatapnya bae. iya jajasku Lagi iya tatapnya bae. ini jagiji jadi Cingir. cingir Di mana jadi di sana teh? anu rahasia di sini Lagi di mana di dia atau di mana? di Busmi Ya di situ. di Kakabakong Di Parai di Parai. di Bicung di Salah. Nyut Ciri. jauh ya Itu ya. jauh ya mata si ai kalau ngomong Lemel. jauh ya Agak kun. agak
Nah, bet kaseureut gitu kumaha ngawitanna mah Gus? Apa aya si Bang Barat yang keluarnya Nya. dengar kaca kuprak itu. Terus? Kupak. Nah jendela gitu, gelap. Ini tewak pusrukna. Lanang kalah selfie. Ai tewak go, ai gowok nyocok, ngacuk. Oh, nyon. Bang Barat selfie ada paling. Oh, pandengar kacau di bungkus sapu euy bar sakali kan kemana boleh lain kaca neungal. Goblok Jengkang. jengkang. Bubak. Ada regan gitu, ada regan. Ada goblok ada wonton ku aing regang. Ya. Repot. Budek siapa? Tapi jatuh jamat kan kalau ditewak. Apa gua itu balik canak lah ya, balik canak nih balik di bagus itu. Kalau si Aji kalau berpose, Berpose. aduh aing langsung gerok nyocok langsung. Bicara kan keubangan. Lain di basket. Kodak diubangan. Lubangan. Lalu dibawa ke kampus kemas aja gitu. Aya tos nyeureut Bang Marana hibur deui we. Ibu, Kaduhung teh eta. antau lah ngerasa gengen nyari ya. Tangannya bareng atau 2 poin nanti. Masuk. Henteu. Bangsa teh. Bagus. Kaduhung di cakapunukna gitu. Lain kalau ngacau pulung lain balik tawa ko lali ke cosmot. Kumaha Gus teh? Malik ku parana si Aji. Kalau berpos dari mulai kurang. Lebih dekat awak itu atuh gawak teh. Nyon. Gubuk. Luas. Nah, atuh diguleukeun dibukakeun jadi Atuh goblok eta aku aing teh di keplak sapu teh beunang lupa ka langsung dengar kaca tah. Ninggal. tadi Langsung berpose nangkak. Wah ini comot ya si Aji datang juru kan tujuh gerawak sih goblok teh. kibarna cuman. Gawak nyun. Hibarna ka mana hari teh? Apa le keluar mau merokana kata kaca. Nya sanes. Nunggal. Entos nyeureut eta hibarna ka mana? Apa dicana ku aing dipangpin keluar kalau pantau. Kibarna teh papan teh. Mata pae. Ibar. Kabur. Kabur. Tadinya kibarna cuman mimiti ka itu. Ijo. Tis mah. Ngajeng dibukakeun Nunggal kaca. Apa aing teh si daftarnya lah Mana ya panaonan betul kaca. Nah, si anjing mau kali. Ya kudu didagun lagu aing maksudnya. Akala kan. Nah, ada buka gandeng ngumarana gitu ngeong-ngeong wae. Aduh, kumaha sia. Sidik neungal. Lamun bisa siapun. Ya matanya lamun diajar, cari kan yang guru-guruna nggak bapak ngerti. Nama geus mata pae emang barang bisa ada. Lain lah katanya waktu pun. Berkata tinggal itu. Oh, namui. Wah, di kepaku sapu. Tiba. Benang teh. Dah goblok belang loh. Cok ka dieu gitu. Mau dengar kaca. Dengar heula terus nyacau gitu. Ah. Dengar kaca nang kana ai gua ngecos semua tuh. Balik ke dieu. Mas nih kalau berpuasa sih kalau atuh aing jadi gerobak teh sukut teh si anjing. Jadi nyun gitu jadi nyun. Obat sih dengar heula. Kasaha? Kaca Kaca lamot bisa juga. Kita batak dengar apa tanglang-kalangnya batin dengar kaca goblok. Juga itu tak dengar gitu kan. Aduh, tadi gue ngomong teh. Musik. Bukan saya dengar kan lagu terus dengar gitu. Kalau gue palna dia. Bang malah lagu ini. Aduh, kayak Ini lengan kere. Nomor tuh salah berarti. nah aing mah kudu cek ya. Lah kita tuh kita. Apaan teh bisa aing teh. Aya kene kapan teh.
Paling sapu atau lain gitu lah ku sapu rungku. Aing mah lain tukang mau servis nata. Kita ku sapu sama gitu. Kabar itu teh ku menang keprak sapu kurang sapu dari basket. Jadi pulang luar gitu. Bang Balah hiba. Lengah kaca. Ubah. Oh. Jadi petangga aku sapu tadi gitu samuranya. Ngomong goblok. Dia kena kaca. Minyak gini kan. Minyak kan. Kok lah bukan ya. Ayo mau balik pusing kepala begini. Berarti sama enak pakai sama balas saja antap mereka. Antap kayak waing. Saja cok bener. Nyemoy dari kagu matu asep. Oh, itu berarti diganggu itu nya. Lain diganggu. Asup kayak mamang nuju ngespel. Oh. Bisa sapu, ditoprak ke sapu. Nah, langsung keluar dengar kaca. Gubak. Banyak kaca di luar ada jeruk, bener kaca di jeruk. Astagfirullah, ya Allah. Ini belakon. Ini belakon. Di jeruk paling denger begal gitu. Tai, belang. Jam. Langsung jeung lawan itu kita sampai muter matu. Kayak tasku tak itu kalau bebangok aing, yang lain semua aing pamong sampul babu ke aing. Nah, benang jangan. Saya berarti jadi duit pahit-pahit gitu benar itu bener. Kau jamu. Udah ngelamot lah. Ada Bang Barat tuh pahit-pahitan betul. Dia pakai lawan gitu mah. Ya bentar. Aing teh lawan. Dapat sapu bener. Dapat apa kayu di Wah ini asbak sih. Wah ini bang bata mau ini ini kepak. Itu benang yang langsung keluar dengan kaca. Cepat. Keluar dari lawang pantau gitu. Barana keren. Kita balik deui dengar gitu. Nah, jika nyidik banget nyidik kong barang ngono Bang Bang lu. Lain bener bisa juga lu hamil gitu. Ya, bocahnya terang ngepel nya. Bocah dari Bang Bara. Mun. Apa? Aku belum aing mah. Iya, atuh mah kulon lagi ora. Ruslu. Banget. Ada ulah gua gitu ruslu. Bukan. Sabar aja. Kagak kumaha Bang Bara teh. Despol. Terus ada kieu. Kalau tidak etas sudah gitu mah. Saya kira ada gede. Harus ada kieu esngan. Taswon. Lagi sekuan. Taswon. Pengen tuh dia mah. Hah? Nanti gimana? Ai Bang Bara bahasa Indonesia naon, Mas? Hah? Bang Bara. Tahu. Tahun mah engang. Tunggu cenah. Ya tunggu Bang Bara. Mabagan ka aing. Lain tunggu. Naon ya, Om Bara? Iya, tunggu. Baru sabar. Bisa nyebutungnya mah Bang Bara. gitu. Anu sok anak kusen kai dengan. Betul cuma Agus mau kusena taruh di sana leungeun babari. Nah, jauh aduh, loba deui jalur ceritanya. Cerita.